Presiden Meghalaya Pradesh Committee Uma Vincent Pala Ubdero MP Berim jong ka Shillong Parliamentary Constituency kulong ka seng Kongres kampat penbana yau kurtong jongka nakamata banyakun ya election siteng samoy haden ka jingklat kendit I led doktoriki eje sengkon kane kamat kaba Uma Vincent Pala ulapan pau hakiran saan social media hakaba uang ka Kongres kampat keren ya kurtong banyakun ya election sha Lok Sabha hado ba empat dap shibnai ka jingklat kendit I led doktoriki eje sengkon Uma Vincent Pala ulukan tak jor ya keseng VP hakabai day ka jing berbena kloy jong keseng VP ya kurtong ban yekon ya election siteng samoy ha Lok Sabha ulong ro ka jing berbena kloy ka seng VP ya kurtong jongka hakabatang kat ar ni kasan sengi haden ka jingklat kendit I led doktoriki eje sengkon kalong kabamiha ula kedo baru ula penpau ia ki bahayeng masem jong I led doktoriki kidang don ha kajing sausi bat kibreu kidang wan jengo ia ka kesem komta sechisin ula penpau baru lebo kajing keli ba kumno keseng Voice of the People Party VP kalong kloy palat banrai ia ke kerteng ukurtong jongka ban penbana bat ban yikon ia collection siteng samoy Henry kumban syukudeu kandiat halor kene kapang kiseng san pertai hapo kajala jongi kibabon kelempep kin wadaw wonia ya geseng VP bat kin donro shipun kiri orang ba jongi hapo kajala kiban pentame ne ban pensyongnya hakane ka election siteng samoy nagamata banikon ya kasit MP ha Lok Sabha nagata kadaw kumban pensyai ne ban pensyongnya ki paiba kinlong ki ba pikir bat penle jumot ya ki jing sisa ban wot ne ban jet yau kortong hapo kajala jongi kidai ban pensyong rim ya kurtong ne ka kertong namar ka cela jongi karon kam sisa ya kinong ilam ki ba pro jabeng ki ba start ki ba tibru tu play ki badon ka mesin ka jing saurit hapo na kamta ban sekri hok ya ka jala kanang bakan sok bat scam ka pateng upat kasi kara hapo ka jala jongi